znaš čuo, bilo mi žao. Balkanski ratnik, konačno pao. Kralj narkomos iz malog grada, mirno se predoda, niko ne strada. 4 godine trajaše hajka, Deja bija sija, tražiše Darka. Prisluškivali ga, pratili, snimali tajno, objekte u vlasništvu pretresali stalno. Posebna radna grupa formirana biše 13. juna da zadatak riješe. Koristili su razna sredstva i metode da bi ga locirali i lišili slobode. Sa svjetska policija za petama mu bila, a Latinska Amerika dobro ga je krila. Pao ne bi mu šake, nikada je stio u svom rodnom gradu u pljevima da se kriju. Ovo nije film, ovo nije bajka, ovo jednom u životu samo rađa majka. Sjećanje me vraća u vremena stara, narkošara poput Pabla Escobara. Ovo nije film, ovo nije bajka, ovo jednom u životu samo rađa majka. Sjećanje me vraća u vremena stara, narkošara poput Pabla Escobara. 2009. počelo je sve, blizu Montevidea u luci Vasquez, kad je nađeno na jahti 3 tone kokaina. Tad optužili su Šaru da je njegova svojina. U medijima odmah postoje označen kao novi šef narko mafije. Izdata je potjernica, Murija stiže, znao je da mora odmah da zbriše. I posle 4 godine od toga dana predao se bezuslovno vođa klana, samo sa jednom željom da vidi svoje, a onda drugi nek sudbinu mu kroje. Iz Crne Gore je prebačen u Srbiju, u blindiranog džipa pa pred istražnog sudiju. S osmihom na licu sve to prođe Šara, Darko pade, čekam novog Escobara. Ovo nije film, ovo nije bajka, ovo jednom u životu samo rađa majka. Sjećanje me vraća u vremena stara, Darko Šara poput Pabla Escobara. Ovo nije film, ovo nije bajka, ovo jednom u životu samo rađa majka. Sjećanje me vraća u vremena stara, Darko Šara poput Pabla Escobara. Ovo nije film, ovo nije bajka, ovo jednom u životu samo rađa majka. Sjećanje me vraća u vremena stara, Darko Šara poput Pabla Escobara. Ovo nije film, ovo nije bajka, ovo jednom u životu samo rađa majka. Sjećanje me vraća u vremena stara, Darko Šara poput Pabla Escobara.